روج باش كردستان روج باش تماشاوانین چارپل مدیا هون بخیر هاتن برنامه ما پانوراما چارپله دوی روژا پایزا درنگ ده جه ستوکولما سارو سرما سلاوک وک گرماهی کردستانه جبوه همویان هون دیسا بخیر هاتن چارپل مدیا تماشاوانین ایجا وکون زانن برنامه ما پانوراما هفته روژه یکشما هفته جاركي دهات وشان لأنه ما جوهرت وموكلية هفته سه جاران وك بانوراما چارپله ام روجه دوشم پنجشم و روجين شمية امي بوشينن دوشم و پنجشم ايواریه و روجه شمية جي ده نسبه بدما اوروبا ساعت 10 بدما كردستان زوستانی دبی 12 از باورم و هاوینی جی دبی 11 اما لگل میوانین خواه ین جدا و هر وها لگل ادیتورین چارپل مدیا و روپلانو اما روژوا هفته بنرخینن ای روژی دو میوانی ما لگل مهنه هر دو جی جرى بريا چارپل مدیا ادیتور چارپل مدیا برز میرزا کار و برز مهدی چلگن و بخیر هاتن برنامه ما سپاس خیراندار بی و سرکفتی بی گلک سپاس سرکفتن بو مهمیه بلی ام وک ما گوت پایزا درنگ و سارو سرمایه لأوروبا للسويد دسبكري الجموة شوايكك ميرزا ده سرحدی ما اللي لبرجي سرما دست بکریه لولات ما آنها برف و بارانش دانیه لچیای کردستان موشه و قرسه و آوری وان داره بله وان ساله داوی از باورم اوروپا و کردستان هنکی جی گوهرتن لکردستان برف و باران دباره و لأوروپا جی 35 درجه گرماهی جار جار نشاش بم چند هاوین بره بو 37 درجه جی لألمانيا و السويدي لقلك باجارين ولاتين أوروبا بله ام مجاري ما إيرو قلكن وك ما قوت أمي روجوا هفته بنرخينن وك ام بيجن وك خلاصة بويرين هفته ام هناكي ام السروام ساكنن هناك ام دريج لسر بساكنن هناك جي ام بكرتاهي لسر بساكنن بكرتاهي بنرخينن مجرى ما يا يكي وكون زانن إريشا لتاكسيميا اسطنبول بو اسطنبول وك هون دزانن روجا 13 مجداري لباجار اسطنبول لجادية هري قربالغ يا استقلال كنافچه تاکسیم تقینه چه بو و انجام ده 6 کسان جان خوش دستان و 81 کس جی بریندار بون پشتی في تقین وزیر هندور یه ترکیه سلیمان سویلو گوتو بو ایریشکار جی کوبانی هاتیه لدوه اف گوتن دوه گوتن که افتقین جه من بیجه هاتیه کرن لگور مدیا دبیجه ترکیه ادعا که فرمانا تقینه لروج آوای کردستان هاتیه داین و گمانبار تقینه جی افرینا کد بین کنترولا ویده در باسی ترکیه بویه لی بر پرسین روج آوای کردستان پشتی داخویانی ترکیه او رد کرن که افتقین جه آلیه تهزه کوان نهاتیه کرن هر وها پارتیا کارکرین کردستان PKK جی افتوانبار رد کریه لکولین لسر بویره هین بردوامن لهین جی بزلالی نای زانین که افتقین پیکانیه و تر افتقین که پیکانیه و تر خستنه که جی برپرسیاریا تقینه نگرتیه سرخواه لی بشک جبر پرسین روج آوای کردستان به تقین وکه سناریویا که ترکیه جبو دست بکرنا اپراسیونه که روج آوای کردستان بیناسه دکن هر وها وزیر دربه ترکیه مولود چاوشوغلو لجیه تقین استانبول لسر پرسکه درباری اپراسیونه که نویا لترکیه یا ترکیه لدجی روج آوای کردستان و سوریه دگوت اپراسیون ما تجاری خلاص نابن چلت سوریه و چیجی العراق ام لسر نجیر کرنا تروریستان بردوامن به اپراسیون خوین تایبت چی بیین استخباراتی
چیجی بیان هزین اولکاریه اپراسیون مین لدجی پککی و یپگی ده بردوام بکن. هروها چاو شغلو ادا کر که تقینا استنبول جالیه یکینی پاراستنا گل آنگو یپگه و هاتیه کرن و هزا روش آوای و اف هزا روش آوای کردستان به باسک پککی سوریه بناف کر. بله اجوا وها بپرسم لسر ایریشا تاکسیمه گلک تشت هاتن گوتن و نویسین درونهی وان آگهداریان ده کی و ایریشه کر و چما دوی بویره ده اف کسا که بناوه الهام البشیر کیه و جکویه و چیه از جکک مهدی دست پی بکم کک مهدی تو دیسا بخیر هات چارپل مدیا و تبخیر هات برنامه پانوراما چارپل فرمو. سپاس روزا براستی ام ایریشا کو لی استانبول چیبیه جروجا عول ده بدافیانین دولت و آوای کریاری کو هاتیه کرن گلک خصنا گل ده هر کس دگو کی به ایریشه کریه پشتی دافیانیا کو یانجی امبیجن سناریو کو وزیر هندر سویلی گوت تجی آنی زمان پرتر مرف شک تکر کو ایدی اویا پلانه که سناریوی که دخوازن تخنستی کرده و بوی آوی آمده کارین خویش بو هل بجارتن هم بکن که اپراسیون روژاوا و باشور پیک بینن. چون سناریو سویلو دما دپیوی جار جاران جما چی دهات بر دوی دگو ج عفرین دست پیکر ج کوبانی دست پیکر لور پرورده بیه ج امریکا استخباراتی گرتیه ایدلیب پلان چکریه و هری دایو گوش این بیچه هبه دایو جی گوتن درکت کو ج خامشتیه جی پلان تکر کو وی دایو وی اوکی چاب به یعنی هر آوای ده دخوازن به ایریشه بابجن سر کرده ایجا دما مرو بویره مزده که او ایریشکار مزده که جاره کی جار هم ایریشکار و هم جی ایک و آلیکاریه ویکرنه یک جوان جی نکرده حتی پر اشکره کو نج سوریه نشی یعنی دست پیک ده جمروار هات هم گوتشی درکتن لی نزانم وک عربین جی سومالی وان به یعنی دربی وان پرت لید خیلی زانی از توش لسویدن لبر جارنا بینم براستی دربی وان پر لید خنی دوره هنگ گوتن درکت کو یعنی یکا فلسطینیه لقامپن نتوین یک تیجی مایه لی ام نزانم وانا گشت سپکولاسیونن لی مرف مزد که کو یعنی جبر داخویانیه هنگ شک هنگ کو مرف دزانه کو اف ایریش پر به عجمیتی هاتیه چکرن زوبزو هاتیه چکرن و به پلان هاتیه چکرن آرمان جاویجی تنی اوه کو ویا تخنستی کرده چوا ویا وقت جاره که حال ایریشکار مرد بینه کو چوندنا ویه تقسیمه جبور به تقسیم ریدخه درم ماله جماله ناس اکنه و دگرن دبن مالا مالبات اکی عفرینی کو او مالبات خدش خواه ناس ناکه دبیجن ور همه برنه ور کک مهدیش خواه ویدیو که یه مدور بلاف بکن پاره بکن بله از بیجم یا اره برنه ور آدم مالاوی که لحسن لره دست پی که دور هات گوتن که جیران را دپیون دوی ماله ده پشتی بویره 2 ساعت شوره پولیس لوان در دورا مالاوی بیه یعنی کنترل کرنه یعنی و او که چک نیوی شوه ساعت دیه شوه لمالا مالبات عفرینی آب کچک چکمجه تیگرتن یعنی او جی گش شک ابتکه یادن براستی پر بالکشه تلفون کو بکچکی رویه تکلیوی بیه که کرد شرناغه کو اندام مهپی بیه پشت روی گوت کو تلفون هم خوب بکریه ما چما مرو نافکره کو یعنی چما تلفون هاوی ترافیکا تلفون هاوی بیه کی کرد را بیه کی مهپه او کرد چما نه ترکه یعنی چما خوبی کرنه یکا استانبول یکی مهپلی یعنی یکی مروه کی نورمال نه یکی مهپلیه لبر از کتم شکه کو یعنی
قالوا جوي كسي برسينك تو تشوي اوبراسيون عفريني لواندرا جبلاك وكردن ام دزانن دما اوبراسيون عفريني ده قال لك كردا برنور وقت ترجمان بكارانين وقت لور بكارتانين قالوا افجيك جوانكو تكلياوي بوان كسارة هيئتنا طبيعي تشكيل جبو ده حكي بيدا نقوتن لوي زوب بردان يعني جارة مرد فكرة يعني اگه یکی دم بونا نه مهپی بونا ویا قصدو بی بردان آن برندانا وقت گوشی آنا من ویدیوی اوکی بینن لفر ام از بخواد بيجم يعني بشتكو فيها جي حالي في كتشكي او كاسين كو على كاريا ويدكن تو كاس للسيرفي مجاري ناسكنا حتى شروكارين تركيا جي اوقاس اشكريكو او كتشكنا كرد على خاطر فككتنا ببيدتنا وانا اوقاس تاخوياني جيدان يجي التلفزيون و تركيا ده باصرار او شروكار وروجنامه‌وان و این برنامه چتکن و ایریشه داویجن سر کرده یعنی اب زانبون وی وردکن لبر از وهاجي فكري قالوا يعني 4 محبره 5 محبره دما اردوغان جو تركيا يعني جيكو ام باسادر الهاف بكن عجبا او كسينكو ارتشا آزاد آسوریه دبیجن که ترکیه وان پروردد که یعنی وانا مساج کی دان ترکیه که هم بس اساد را بکن بنی هونی اما ببین دجمنی هفدو یعنی جی نزانم چه کس سربیه کنه که لی ادبیم ممکنه که ترکیه بیا زانبه و به اصرار او شخود دبیجن که اما اگر ابنجی اما وان حال بکن اما سوش بابجن سرستی کرده یعنی لبر کرده او بجی لبر ام دخوازم او ویدیویا مالا اویا کی تماشا بکه پر اشکره دبکو یعنی بزانبون که چکی جمالاوی اسنلر گرتنا برنه مالکی عفرینی شخوا خودیه مال دبجد بیم مجر نگوتیه یعنی وی بخواجی زانب یکی جر گوتیه تنش سوری تنه عربی تنه تشکی كان قاضي على الفيديو مزاكن مريم الفيديو تماشاكن ودور الدوام بكن بله ev Emine Hasoya penabera Kurd aj Afriniye. Malbata Hasoya Afrini. Ev 8 salın kulitaxa Kanarya aser binavçeya küçük çekmece İstanbul'e. Li apartmanê nişteciyan. Lê saet 1 şeva 4 mijdarê. Piştê teqîna li kolana İstiklalê. Jiyana wan serûbin dibe. û hêzên ewlêkariya Stenbolê bi operasyoneke taybet davêjin sermala wan. Lewra gumanbara teqîna Stenbolê Ehlam Elbeşîr piştê ku ji Taksimê dibin navçeyê Esenlerê bo vê malê tê anîn. Gumanbara jin Ehlam Elbeşîra ku wek berpirsa teqîna Stenbolê tê dîtin piştê teqînê saet 12 şevê ji bo vê malbata Kurd a Efrînî tê anîn û polîs jinikê li vê derê desteser dike. Piştî Ehlam Elbeşîr jî eşyayên wê li vê derê dimînin. Vata ku 12 şevê de hatin. Haya we ji bombe teqandinê hebû? Xedîce kurê wê Ehmed bû got hanî hat ceme min got ev kiye got cîranê me ew mêvanê me ye got wê here Ewropa. Hat rûnij min jî çayê çêkir qedehek çavê xwar got ez cemê dîme patronek pêre hebû. Yekî eskerî bû. Got ez Helebim. Got harek bêvilê wê de bû yek li vê dawê bû û yeka reş bû. Min vê re got jî min got yani şeklê te neyê Sûriya ye. Tişkûyî got ez Sûrî me. Li gorî ku Emine Haso wê Mahmud dibêjin Ehlam Elbeşîr di saet 12 şevê de ji aliyê cînarên wan ên berê yên Ereb ve wek mêvan bo mala wan tê anîn. Heta wê saetê jî ji ber tunebûna televîzyonû înternetê haya wan ji teqîna İstiklalê çênabe. Li gorî malbatê komployeke hatiye wan û haya wan ji tu tiştekî tune ye. Emine Haso çav bigirî di paşla wê de pitika wê ya çil rojî nîsa. Hêvîdike ku hevjîna wê û sê xizmên wanên din. Demil dest bên berdan. Zilamê min jî şatibû.
شغلی خو نانی خو خار گفت کیه و هانی جمن گوش ور درخن کو سری ما ویرا بیشی دربه گوش مالیم ببن علاقه ما جنینه گفت کیه و هانی مالی من وزاتن مدی بولیسات نه خودل میجی خستن زاروکی میجی خستن جلامی من همه که خستن نه تشتکی ما تیتنه نام ناس دکن کیه چیه ام نزانن والله ام نزانن وقتا گو پلیس دری دخن او حسی که جامعه دشکینه بازش خواهیجه باوی چه دری دوکی درو جینار مالباتا عفرینیجی ددن زانین و او تو جاری جیر لوی تاخه ندیتنه ابده سال بدری ما زارکی خسر کم ویر یقلان بشکن ما وجنی تجاره راستا اینه حتما آره باش بو آیک باش بو hani görüm aşı imam aşağı yani dven omadan ne kavlu bun insan kavlu bun لالیدن درباره تقین لسر کلانا استقلالی استانبول دا کو ده انجام دا 6 کسان جان خوش دستا بون و 81 کسان جی بریندار بوبون هورگلی نو درد کون هوله لگوری وزیر داده ترکیه بکر بوزدا هجمار وان کسن کو به تومت تقین استقلال هاتنه دست سر کرن گیشتی 5 کسان عمرسون بله yani herkes eğer ve video temaşa bike eki Kurdi zanmak ve per baş zanabın ko ev komplo ev plan ev senaryo eşkere ku davejin istiye Kurda biz zanabun mala afrini hilbijartine birne belki jwan bipirsin birne mala wan bicî kirine o ev keçik cil milli xwe kişî li wir hiştiye ku bêjin ku ev jî şirîkê wanin ji Efrînê hatine û Kurdin. Bi rastî piştî vê bûyerê hem ji welat hem li vir li Swêd ji heval mevala dema me li ser vê peyvî gelek kes haya wan ji PKK PYD tune ku daxuyanî dane vê operasyonê red dikin. Zanin normal. Kesên wek me em dişopînin medyayê dixwînin ew haya wan jê heye. Ev ya bi rastî pir eşkere ye Türkiye ji bo raya giştiya xwe dixwaze nîşan bide ku yerê bar ji ser Kurda. Yani min ji wan pirsî jî migo digotin PKK çima heya niha daxuyanî nade. Migo daye qebûl nakin divê haya me jê tune. Yani ev ya kemasiyekî me ye pirtir jî kemasiya PKK PYD ye ku divê ji raya cîhanê û piranî ji Kurdan xweştir xwe bide îfadekirin ku wê vê tiştê nekiriye. Ez li vir dixwazim tişkî din jî bêjim bi rastî wek em dizanin hilbijartin di rojên pêş de li pêşiya me hene. Yani Türkiye yan jî Erdoğan ji bo ku van hilbijartinan qezenc bike çi destê were wê bike. Yani ji bo qet ne mihîm e encamê de xwîn hebe an kuştin hebe an nizam çi hebe. Ji xwe wan tişta dewam dikin. Wek em dizanin do konsolosê Amerîkî hewlêrê jî daxuyanîkî da ku li gor îstixbarata me Türkiye amedekariya operasyoneke li Başûr û Rojava dixwaze bike. Van rojên pêşiya me wê pir germ derbas bibe. Dibe peyede an PKK daxuyanî bide ku rê nede Erdoğan van tişta bike ku wê operasyonên li dijî sivîlan an li dijî li bajaran pêk bîne. Yana em ê nikarbin ji alî înformasyonê dezinformasyonên Tirka rê li ber wan bigirin bi rastî. Ev gelek mihîm e. Ka em ê binêrin di rojên pêş de wê çawa bibe. Bele, Brez Mirza Kar, tu li ser vê bûyerê çi dibêjî tiştekî ew xa trajîk komîk senaryok ew xa trajîk komîk divê bûyerê dibûyî ku ji nika ku tu eleqa wê bi kurdiyatiyê ne bi rengê xwe ne bi tiştekî xwe naşibe ne Kurda û ne kurdiyatiyê ku hilbijartine û divê bûyerê de tawanbariya ku li Kurda dikin tu çi dibêjî? بله گلک سپاس بو برز مهدی جی باسا گلک تشتاکر لی بدیتنا من اف بویر زلاله جبو چه و جالی کی به هات یکرن
وقتی که او بیار بو پشت ساعتک 2 ساعت که سروک وزیر نافقهی ترکیه لإدلب بو جوه بیان دا گو اواج فلان داری درکتیه چیه فلان داری و جوجی دربازی آخا ترکیه بیه و لوجی تقان دیه پشتوی سه ifade yedin hene, se beyan yedin hene ve her yek jwan ba awak yek u tu zelali jî tine têda û dixwaze serê xelqê jî pêva mijûl bike ka wek îstixbarî ava ji kat millet li ser ewkê wî îstixbarî xeber de li ser esas hedefa wî armanca wî ku xelk xeber nede ew dixe nav rojeva gel û her wiha rojeva medya Tirkî jî ku qedexe kirin nahêlin kes li ser wî tiştekî esasî binivîsîne her wiha ew tiştê ku ew dibêjin di nav medya Tirkî de tê belav kirin bi eslê xwe ev bûyer ne taze ye û hedefa wî jî kivş e tam di wî demê de Erdogan bi hewl dabû ku ewkekî hebû ku bi Biden re xeber de li wê ku hinekî destê wî bi qewet bikin daxwazê xwe bi wan bide qebûlkirin li ser Rojavayê Kurdistanê nek tenê Rojavayê Kurdistan bi giştî li ser Kurda dixwaz daxwazê xwe bide qebûlkirin û her wiha wek Kek Mehdî jî dîsa behs kir helbijartin heye li Tirkiye û destê wan jî êdî giran biye ku xelq bi awakî li hember wan رابیه و دبیجن de ew kazanç nekin ewana jî bixwe jî wî dibînin ege wiha biçe de hilbijartina da jî bi ser nekevin ewkek wî jî mijarek wî jî ew e ku li wê cardin desthilatdarî bigire û a sisêya her demekî ku atmosfera Tirkiye li hember Kurda birçekî bejî qasî serê derziyekî bejî ku nerm bibe destekî jî di nav da dixwazin cardin wî heşt bikin ku tûcar Kurd nikarbin li Bakurê Kurdistanê dengê xwe derxin li hember dewleta Tirkiye û wiha û hemî mafê Kurda ku niha çawa ji wan hatiye standin ya jî nikarin dest bikin ew bikin her wiha dîsa dewam bike wek ku dibêjin olağanüstî hal her wisa dewam bike ewkê wan Diverda û her wiha dîsa be wek dîsa Kek Mehdî behs kir bi hikûmeta Sûriye re dixwazin li hev bikin dixwazin hinekî navbera xwe xweş bikin li hikûmeta Sûriye ji wan re dibêje pêşî hûn ji Efrînê û nizam ji ku derkevin cî ku ew îşgal kiriye paşê em rûnên baxbin ev çi qasa rast e çi qasa ew ke em elbet di nav ewkê dîplomasiyê de tiştê wiha hene dixwazin destê xwe bi qewet bikin û Tirkiye jî dixwaze bêje binêre hêjî teror li wê ne ji wê êrişiyê mitkin ez ji wê niha dernayim tiştek ciyê ku min girtiye jî ez ê li wê bimînim her sene ev ewkî hedefa Tirkiye ne û daxwaza Tirkiye ne wek wezîrê dervayê Tirkiye jî du roj berê niha li meydana Taksimê beyan kir ku operasyona li ser Rojavayê Kurdistanê ewkê me de em ê di demekî de demek ku em hazir bûn amade bûn em ê êrîş bikin û viya jî dewletên derva re jî dibêjin ku dewletên derva jî bi vî bûyerê bêjin wala rast e ji wê êrîştê em ê êrişê wê derê bikin belê Belê pir vekirî em ê her Tirkî devam bikin mijare me din jî em ê li ser Rojava Tirkiye Tirkiye her zemînê ji bo êrîşan ji xwe re çê dike pir zelal û diyar e belê em dîsa em mijarek din ku li ser malbata Dede Oğullarî wek hûn zanin meha tîrmehê salê çûnî 2021 de Tirkek bi navê Mehmet Altûn ji malbata Kurdiya Dede Oğullarî heft kes bav û dê û zarok kuşt doza malbata Dede Oğullarî çend roj berê encam da Mehmet Altûnê kujer heft caran cezayê mebetê girt dixwazim ji we bipirsim û encama mehkemê çawa ya ji hûn encama mehkemê çawa dibînin heft caran mebet ev bi çiv girêdayî spas belê hêkek Mîrza belê
هون تزانن کو اف بویر نونینه دستپیکا نیسانا 12 نیسانا 2021 جار اول ایریش چوبو سر مالاوان اوانا بوی دمه دولاری بوی دمه دا پلیس راج و آلیه اولکاری و حمیا را گوتبون دی ساجی اوکنه و پشت 4 ماهی ایریش برن سروان حد کردن بگناه هاتن کشتن قتلیان بو بله حتی هاتن کشتن و تو اوکی نبو دوی دمی دا و حتی ها گلکی در راگهاندنا ترکیه دا بخواه گلکی او درتن که اف ظلامک وی کریه یا درو دورک وی کریه وی کاری کر نبتنیه و پشتگریوی هنه و پشتگریوی جناب دولتی بخوانه حتی دو اگر ایروس به نوچان هری به پارزری دو ولاریا دویجه که پیوندی ویا به هزا بجایی yani kara kuvvetler Türkiye peyvendiği bu an rahibiye. Peşek o vara vitiştip ki çiğ bavana hatiye. Var hasıl ava evki devleta Türkiye'ye lehember Kürda Kürdistan'ı çağa erişip servan vadben be günah tena kuşun helikopteri tenaveten nizam çıdbe lüeji bu ava و بيار عولج نينا الناف باجارن تركيا اللي قال لك دران إيريشي وان كرن وانا حتى توريستن كوجي باشوري كردستان هاتون للي قراد دنزي إيريشي وان كرن وانا كتان وأوكي وان ستاندن أبا سياسة تركيا ودب حقوق تركيا داجي ريها دفيدا بخار ريها خواتشتكن جبوي ويجي جعلي حقوق با يا جعلي أوكي با كسكي ام نکارم پیشیا ویچتی بگرن دمینه کرد با آواکی دن بکاربن پیشیا بانتشتا بگرن اگر نه اول ترکیه نه اولیه و نجی داویه بله بله سپاس برز مهدی چلگن تو سروی مجاره چی دویجی بکرتی؟ اره بکرتی از بیجم وقت مگو اف کس بویر چواد ببکر جبلاکو کرد بون هاتن کشتن yani Sümet naber kada heba yek du kes mero hedu dukuje levana malbat kişi kuştun jbela ku kurd bun hatın kuştun hatta kuştuna var akbu ku tesir gellek esakirin gellek avqat tu kesin mafparez khastin wan beparezin yani yek jwan jibrasti parlamenter CHP Ankara Atilla Kart bu ku basle xo kurd Konya Ankara'ya bavarım حتى بشتري برنامج شاربل ميديا يبو ميفان نرلات تبور بعصب ويركور يعني وي بخجي دكم لغوركو بلغو آگاهين كي كوم كرنا كو اف كس جبلاكو كرد بنا هاتنا كشتن لو ما تسير لوي كريه ويجي فاستيه ببا اوقات في مالباتي بله ده انجام ده كجر جزاي حتى داويه ده حبسه ده مينا گرد لأو كسين كو آلي كاري كرنا قشي بردان يعني از نظام حقوق ناسم اف جزا تيريد كي ناكش بليوي تشيدنا يتنا لسانة لهين محكمة بلند هيا دارم تشتيدنا يعني ندوركو اف كس جزاي وركي كرجي نظام ويچابه لتركيا هر تشتبه لأغو ما وجدان مرحت ناكا او كو يعني او كسين كو آلي كاري كرنا قش وان بردانه بيكو زانن يعني تلفوني ويدا مساج وان دا قشي دا خويا دبكو آلي كاريش قالك دراجي قرتيها او كس يعني اكا دبي ام بشوبينن او سباس جوان او خاطن كو آلي كاريا في معلومات كرنا بدل خوازي كار دكن سباس جوان لدبي ام بزاربن كو وقت ما يقول اركش بلا كردون هاتنا كشون تركيا او دولتي چش دستی هات کرد کو نه کو د مدیا د محکمه د هر دره ده کو اف کس بلا کردن هاتنا کشتن ورا کرن ورا نفسان يعني عمل بندی محکمه بلند وان بمین که و چاب انجام و چب بله
بله gelek spas em hîn dîsa li Tirkiyê li ser mijarên Tirkiyê berdewam bikin mijara me yasê Tirkî dibêjin Tirkî bûyî qada mafya û maddeyên hişbirînê yan narkotîka dibêjin Tirkiye niha ne niha lê demek dirêj e yek ji welatên di trafîka maddeyên narkotîka de tê zanîn têgotin ku trafîkek xurt di navbera Tirkiye û Amerîkaya başûr de heye. Di vî warî de kasetên Sedat Peker jî hafiza me de nehîn. Herî dawî Serokwezîrê berê Davutoglu got di balafira dema min de ya Serokwezîriyê bû niha kokayîn lê hatiye girtin. Ez xwazim ji Kek Mehdî bipirsim bi te dest pê bikim hûn ji vê ecêbe re çi dibêjin mesela Tirkiye û narkotîka ya jî bi Kurdî em bêjin maddeyê hişbirînê gotinek nihêj bo min ez narkotîka zanim wek gotina navnetewî belê yani çima acib li Türkiye eşkere bû şwa yani ku Davutoglu tiştekî wa gotî ku balafira wî ya Karanîne ji bo jî karanîne gelek gotin hatin gotin ku Binalî Yıldırım teyarê xwe gemiyên xwe biribûn Latîn Amerîka ji wir bi navê Pener tiştê din anîbûn vana kişî em dizanin di medyayê de lê kes tu dozgerekî tune ku şopînin doz lan vekin rast e îro Tirkiye biya qada mafya û maddeya hişberînê narkotîkê bi rastî mafyayên navnetewî ên dewletên din giş hatine li Îstenbolê li bajarê din bicî bûne Îtalî Sirbî Latîn Amerîkî û têkiliyên wanê bi siyasetmedara re wexta me re dibîne û ke rismê wanê bi siyasetmedara re pirtir wezîrê dibe rê li ber vana bigire wêneyên wî bi wan kesa re dertên holê meriv dema li van wêneya dinê re meriv dixê meriv li welatekî Latîn Amerîka ya berê ne siyaset û mafya û narkotîka tevlîhev biye yani ev mijar bi daxuyaniya Kılıçdaroğlu ket rojeva partiyan bi rastî ji xwe hebû lê ez bendê me ku Kılıçdaroğlu digot ez hin agahiya bidim ta ev çi bêje destî wî de çi heye her tim tişkî dibêje lê dawiya wî bi rastî nayîne destî de çi agahiye ne çi hene bi rastî heyeniha em nizanin lê digot ez ê bêjim lê tişkî heye ku divê dema hilbijartinan de ev mijar wê bibe mijara sereke ya partiyan roza wekî din tu zanî ji xwe vana belî bûn berî salekî sal û nîv berê saziya kontrola malî ya cîhanî ku raporekî belav kiribû ku Tirkiye xistibû lîsteya gewr divê lîstê de eşkere kiribû ku Tirkiye biya qada perespîkirinê yani ev kesên ku bi vî hawî pera qizeşdikin tên li Tirkiye pera dikim yani ev ya jî îspateke ku bi rastî jî Tirkiye biye qada van kesan em ê kad rojên pêş de beriya hilbijartina hîn wê çi sürpîz derketin pêşiya me yani daxuyaniya Davutoglu bi min ne sürpîz e belê ser gelekî li hember hevdû pir bi kar bînin di warê amadekariya hilbijartina de belê Kek Mirze tu li ser vê mijarê çi dibêjî û wê çi tesîrê li ser wek gotinekî Tirkiye dibêje daxfare doğurdu Êca gotina Davutoglu jî Kılıçdaroğlu jî aynî wisa hema bira dema susurliğê ve ew bûyer bû derket ku dewleta Tirkî bi mafyayê tê îdare kirin. Mafya jî ku bû mafya hemî tiştê de heye. Madde hişberiyê heye tê de û kuştin heye, talan heye, dizîn heye, perespîkirin heye. Perespîkirin heye nav dewleta da dewleta Îranê ku hemî dinya lê hatiye ew kirin perî wî li Tirkiye tê çe. Niha Rûsya dest pê kiriye ew wisa dike. Werhasıl Tirkiye
اما وقت دولة مافيا بكار كان هاجي وسانا ناجي اما سروك وزير نافخوی ترکیه وقت مافیا کارت کرد دویجه وها کسی که پینی کرد مجلس داجی ملت تجارت دویجه نزانم چه قد خماویجی نینه و سروک کمار ترکیه تجارت اشتکی ناویجه ور حاصل دولته که وقت مافیا به مافیا تی اداره کرن سوسر وقت داوود اوغلو بعثا سوسر لغی او کر دماوی دا محکمه بونا او که سوسر لغی همی هات نبردا کی جا جوان ما دهن دردا وزیر نافخوای ترکیه ناوی چیه ناوی خلق الازغی که دنیا جنایتی وی هیا دنیا جنایتی وی دویجه که از خبر دارم او دولت خراب به تیوی معنی که دولت ترکیه نافخوا دا به وکی دولت کی مافیایه ایجا تشتی هری خراب که اوانا به پرانی لولات ما لکردستانه لکولانا ایدی اشکره اف باته هشبر د کولانا دا باوکی اشکره که زارو که ما کتنه بن تومت اوی کام چا ام بفکرین کام چا پیشی لوی بگرین که زارو که من کبنه وی او کی دبی دزگه و سازین مافی مروفا و کوملین دموکراتیک بکار بن دیواری دا کار بکن اگر نه دولت ترکیه دولت کی مافیاییه و بی آوازی نکاره چاره سر که بله نکاره به دولت دموکراتیک و ام دفکرن یجی که ام نهاله دیجی بله بله گرینگ او کرد تایبت با کردستان جوان بویران هشیار بن و هایدار بن بله ام جی ترکی هرن باشوری کردستانی و عراق بغداد مجرمه چاران لسر باشوری کردستانی که سر کمار عراق سردانا هولری کر و کنزان سر کمار عبداللطیف رشید که مهکبری هاتبو هلبجارتن سر لدانا هولری کر نها همو پوستین حکومت عراقی هاتنا هلبجارتن و لسر کارن پروبلمین د نابرا بغداد و هولری وک سروک وزیر نه البجارتی محمد شیا الصادونی دبیجه و د نابنا شش ماهان ده چار سرب به گلو پرسامن و پیوندین هولر و بغداد و د چه آسته ده بمشه گلو کرد بکار بن هن مافی خواه دست بخن از جکک میرزا دست بکم برز میرزا کار فرمو بله گلک سپاس پیشی بویرکی نخوش بیر ایوار سلیمانی رودا که تانکا گازی لوی تقیه و 15 هم ولاتی لوی جانی خوش دستان 12 جی بریندارن هم جی بوان سرساقیت خوازن و جی بو بریندارا جی دمکی زودا هیویا چاره باور ما روزان مجرمه پشتیبایی بس مدی ساجی لسر بسکنم بله آخر سر پیشی از سرساخی جوان را بخوازم پاشی جا در باز بله یعنی عراق دمکی بو که نت کاریش خورا سر و کمار هل بجیره داویه دا او جی هنکی او کن کرداب خواب بو ندکاری و هر واس سیاست ناو عراقی جی رو ندان پارتین توان رو ندان که دولت کی حکومت کی چه ولویل هر ند کرن داویه دا لسر عبداللطیف لهف کرن او هاته هل بجارتن هنا کی از وسا باور دکم هنا کس بیجن که بس پیشنیارا پارتی بیاد که هاته هل بجارتن راسته دست پارتی گرام بو پیشنیاراوی بو لدناو یکیتیا داجی آلیکاری وی هبون دناو پارتیا یکیتی داجی آلیکاری وی هبون جبر که بخواه اندام یکیتیا نشتمانیا کردستانه هف جیناوی آن هاجی ده پولیت بیروی یکیتیا نشتمان دایه و هوالی مام جلاله و کسی که دناو وانده تی ناس کرن و تی قبول کرنه جبوی وی جی وک سناریو کی در باز بو جبو من یا هری او هلوستا سر کمار ای بری بو دید که سناریو کی وسا هنه که کسی کی براستی برهم ساله که او بیاد بیا پاکیشه لی مخابن
قد وداكنا كل هات البجارتن باش بو هات البجارتن ويكتي جنا بگشتي لي خوي درت بج سر كومار ما جي اندام ما هلبت تاثيراوي دي قصه ببل سر سياسه عراقي امي ببينن جنهابات دسبيكتا هلوستن باشن كنت بيجي او ناكوكين دنا بين هوليرو و بغداد چارەسەر بکم ناکۆکیژی ئەوە بوو 17 ساڵە 2005 حتا نها ئەو ناکۆکی دنا عراقیدا هەیە مامجەلال ئەو چا نایکاری حەل بکە مخابن دنیایدا کەسێکی ئەو قەسا بەهێز و سیاسەتمەدارێکی بڕاستی لەبەر چاک بوو لێ وا دیارە ڕەوش گیشتیە وێ دەمێک بکاربن ادی مجبور مانه اگرنا عراق نابد دولت جبو ویجی مجبورن او لگور دستوری وان ناکوکیا جورتی راک او ناکوکی جی ماده 140 و سینورن هریما کردستانه ورد دیار کرن اوا گرنگه دنافدا مثلا عبوریه هيا دنافدا مثلا پیشمرگه هيا اوا همه جبو عراقیه حتی انها بیا پروبلم لکا ام بنرن دی بکاربن آنها سروک وزیر وانجی و روژه به هفره هاتگونه دهوکه لوی سمپوزیوم که بو دوی دا اشکره کریه که دناف شش مهادا اوی چاره سر بکه ام هیوید کن که بکاربه بکه و کردی جبو لدبید جبو ویا کرد بکاربن او داخوازن خواه لگور دستوری به دست بخن دبی کرد خواهش دناف خدا یک دنگ بن یک هیز بن و هم فکر بن که بکاربن وان داخوازن خواه بجی بینن اگر نه حکومت عراقی بخوازه جی دیدیسا جبر سبب کن نه یک هیزن نه یک دنگن دی او تشتانا نکاربن به دست بخن ام هیوید کن و داخوازی کن هلبت جی پارلمنتو هریما کردستان و آلیین سیاسیین لکردستان و بکاربن دوی واری دا ببن یک دنگ ببن یک هیز و داخوازی خواه به یک دنگ یکی بکن و دنا پارلمنتو عراقی دا جی به هفرا بکاربن کار بکن ده او چق بکاربن او بکن اد دویا تشتی کدها از دشوپینم یا جی تیب او کمن هند زانم تلیا دولتین در واجی به پرانی ایرانه که دبو گلکی آستنگ جبو چاره سریا پروبلم ناب عراقی بگشتی و نابین هولیر و بغداد داجی ام دویجن بلکی نه روجلات امی ورنویالی لی بلکی مجاری مدهنه ایران بلکه اینها ادی دستیوان تنگ بیاج بروان بیارن دمه های داویه و نکاربن ادی به گشتی تلیا خواب خنا ناوی بلکه اوجی به آلیکاریه کی بل اگر ترکیه جی دوی وارده دوی مروی جی بحسبینه دوی کردوی جی بحسبینن و ترکیه جی تلیاوی تیدهیه بله بله گلک سپاس برز مهدی چلگن تل سر و مجاری چل بیجه سر پیوندین هولیر و بغدای و چه هستی ده بمشه یا جی کارت چه هستی ده بمشه یا جی بلا جواب یا جی چه هیویه مده خوازیه معنی بله کک میرزا هیوین کرده چنه داخوازین کرده چنه گوت از نخوازم دوباره بکم و هر بد ام دزانم چنه بانه ماده 140 نزانم کرکوک قانون گازی و هر وقت شتیم از بخوام سردانه وک سپاسداری کی دبینم کو یعنی عبداللطیف رشید هاتیه هولره اون به پشتگیری پدکی لمجلس عراقی وک سرکومار هات البجارتن وک سپاسداری کی نشان بده هات هولره از ورد نرخینم هلبت اجید بجم کو یعنی کاوید دما عبداللطیف رشید اوان پرسکریکن کردا و بغدای ورن حال کرن براستی از لگور من پر زحمته کنجکتورا ایرو رینا دویتشته از باور ناکم یعنی دما لطیف رشید تجی و ایدن دجی
حتى از بخواد بيجم كرد شيعة وسنة لهف بكن جيران لاهلن وان فرسكريكا حال ببن يعني برزح كونجكتور يرو رينادكو اف فرسكريك حال ببن لآهري باش اوكو لبغداد جي كرد خورت بن چه دستکرتی بدست بخن اف جبو برجواندی کردانه يعني رأي من اف سردان بوي هاي از دنرخينم شتكي كنو مربجة این دوله ده تنه براستي وجالي دخوازن كردا ده مرب بنرخينه بله سپاس که مکمشت از خازم بیجم دور دا هلوستا امریکا و انگلیزا گرینگه دوی اوانا دوی کرد نوان دا دست خود قوت بکن و حتی امریکا و انگلیزی نخوازن او تشتای دیساب کرنه او هر پروبلمی وها هبن دوی امویجی بحث بینه بله گلک سپاس برز میرزا کار و برز مهدی چلگن هم لسر تقینا لسلیمانی نرنی و گودار بکن لسلیمانی و کنزانن تقینا چه بو گلک شک لسر صدامه تقینا تکرن پارزگر سلیمانی حواله بو بکر گوت از تقصد دکم که اف تقین جبر گازا الپگیه بویه گلو هون جی لگورا گهدارین و خوانده هم بهیستی تقصد دکم که اف تقین جبر گازا الپگیه جبر که دبیجن آواهی اوقات خرابه که یا جیر سازیا آواهی اساسی وان یعنی اوقات خرابه که تقینا گازه آواهی سیقات هلدوشه و باز دکستین کشتن چما تقینین گازا الپگه اوقات لسر هفت بن دبیجن چند روز برجی تقینا بویرنگی بویه هون لسر به بویاره چه دبیجن برز مهدی چلگن هم نرناته گهدار بکن والله از خوازم بوی هاوی بنرخینم يعني مثلا بله اف تقييم ده انجام به تقييم ده لغور آگاهیم گلک برینداری هنه و هری داوی رقم و جیانا خوش دستانه گیشتی 15 کسان پیش بو وان و مالبات وان دخوازن از نزانم بویر جی گازا خوزایی کو دگیجه مالا گرمایی مالی دکه جوره آن هنگ گوتن درکتن تانکر تکیه لیپر اشکره خویه او گازا کتچه مالا جور درکتیه از لبر ویاد خوازم روزا تجی لسویدی اجی لسویدم دانمارکا یانج لأوروپا وان درا سیستم وان تشتا هنه وان تشتا هنزان چمال وان درا چه دابن یعنی لترکیه پر چه بیا وان لباشور کردستان جی بیه لدر که کامیون دچه 20 کسی دکوجه دبیجن فرناوی تخیه از بخواه 30 سال زده این من نبیسته که فرنا کامیونه کی آن عربه کی تخیه يعني وانت بيجي اوقات زرار داي يعني شو مگو اگر تشتكي واب بيجي يعني اوقات زرارك مزن ندا ياجي نبوي مجرى نوچيكي يعني استثناء هلا يعني اما فاجلور اما سر تركيا هر في قصاچيت بن يعني اجي خيادك يعني جرخانه لتركي او لكردستاني لغور تکنیکی آن لغور قاعده ناچکرن مالزمه جی دکاره ولا میزد کم بوریا گازی جندر در واسبه سالن در واسبه نظام لمطبخ نظام لکویه فکرنه لبردسته زاروکه یعنی نلغور قاعده چیت بنخویه مخابن باورم سبدا من هری مزن اون هر کس لگور خواه وان تسیسا چیدکن افجی انجام وان ده انجام وان ده جی تشتین وسا درتین هوله حیف بله کک میرزا تو لسرویا چید بیجی یعنی هم دستتیکا آواکرنا آواهیا خانی آده هم جید تکنیکا ویده وەکو کێک مهدی جی گۆکو ئەم دەزانن جی گەلێک کێماسی هەنە لەسەر vêya çi dibêje û bigiştî
yani teknika avakirna khani az demek ki lüve bu nizki 3 sal az pal Slimani mam yani normal de nav teknik ki endezyari da peçi o بگشتی جی چاودرن و تشتی رنت دانک malzeme خراب و او کی خراب ورن او کرن لی دنابری دا 15 سال بوری نه نزانم چاکیه normal خانی و او وکی ترکیه نبوجه ترکیه زعب باشتر ده هاتن چیکرن و او ویجی اندازیاریا ویجی باش بو لی اوا بدیتنا من جارکی دناv plana proje nav bajir da yani bajirvaniye ki kaçava merv esqat andaziyarniyim le dinav bajirvaniye da elbet vakti ku xatte ki wisa gazete çekirin dibe were fikrandın ku dibe ku rojeki ava bitaqa ya rojeki yek were bombe ki bavije li gor wiji parastin wiji merv usab ya lver va li nav deryaya ha evka ku چند روز بره بمب تقاندن گازا دنیا لوی تقیا نه دانمارکا و نه سوئد و نه کسی که دن هجی او ناکد ویژن روسیا تقاند یعنی تقیایه کاره وره تقاندن جی لدوی باجروانی و اندازیارن که باجر پلان دکن وان تشتاب بفکرن و او که از بخواجد بیجم لگور آگاهیین که مجی مدیای گرتیه یا جی درین شخصا که من خبر ده و جبر تقینا گازا سر جی گازا که بلاد کل و تقیایه خراجی خانی جانی خواره دمک بقوت بیه و 15 کس جانی خوش دستانه 12 کس جی بریندارن مگوت امهویا شفای خیریت کنج بوان لی بویرکیه قضاکی از خود ویزون قضاکیه لی دولت یا جی باجر خواه لسرویا جارکتن بفکره کل گور وی پلان و پروژه خواه چکه اگر ناس بیدست و یک مهدیجی باز کرد لترکیه هرو دو تاقت مالا دا تاقه و روژن استنبول تاقیه بو گوتن تروریستن گوتن نظام چیه لیل نیرن که گاز تاقیه لدیار بکری مالا که هیا لیل نیرن جی گازی و جی اجاقا چیه که وید که و بوریای بسروی باته وقتی که کلیه و او تدی گفت فرت پیواگر و تقیاجی او که اندازیاریه استاد بینم که ماسیه کیویه و کی دن تشتکی کمر بیجه برا سری سلیمانیه صاحب سری ملت کرد صاحب بله گلک سپاس ام جی سرساغیش بو مالباتان دخوازن و شفا خیریش بو برینداران هر وها دوی براستی او هشیاریا آواکرنا خانیان لی هر چرالی کردستانی هنکی بهتر لسر سکناندن بله ام مجرمه لسر مجرمه یا ام دوام بکن لسر روش آوای کردستانیه ما لگور آگاهداریان که تداین اف 4 سال و نیوین داوی هرمین کدبن اشغالا ترکیه دنه وک تلرفات گریسپی سرکانیه و عفرینه لو 51 زاروکین کرده هاتنه کشتن و لدور 102 کسانجی جوان بریندار بونه هون وی تابلویا وحشت را چید بیجن برز مهدی چلگن امشته دست پی بکن او قزاروک ده 4 سال و نیواده هاتن کشتن وان هریمان جالیه ترکی دم بله براستی وان هجمارا اوکینه سازین سویلن که اساسی خود براستی مرد نزانه چخواست ونده هنه چخواست هاتنه کشتن هرم وره که آگاهیم باشی نکردن دسته مرد براستی لی تو کستونه که ترکیه سوجدار جی بکه دوان ایرشاده مخابن ام کرد لحوله دمینم بوی هاوی بله براستی نظام یعنی کرد دوی هاوی ده چی دکن ویا جی دوی مرد باش بزانه به بله
باشه مخواست نظام میرزا به پیوه براستی ها Pelekek Mirza tu li ser vê tabloyê çi dibêje? Yani statîstîkê ku hatine komkirin û agadariyê ku ev jî dilopek em bêjin ji zilma Tirkiye dilopek. Yani ew qegiran ku wehşetek ew qegiran ku dîsa jî em dibêjin dilopek ji zilma Tirkiye ji ber ku bi hezar qatê veya jî kuştin û zilm heye. Tu li ser vê ya çi dibêje yani ev 4 سال و نیوین داوی ده او خزاروک هاتنه کشتن او خزاروک بریندار بونه ج آلیه دولتک وها که ج کردار دبی تروریست لی او بخواه هم ولات خواه هم ولات هاویردور جیران خواه تروریزه دکه او بفکری اشکره کشتنه دکه تو لسر به تابلوی چه دبیجه؟ بله جلک سپاس yani her hafta Jafrine avan bu çend bu dusudu neziki dustu haşte rapor her hafta jmeratin ve em dibini kal Afrine ve Serikani ve Derbisi ve Wandara çilbe yeko em txunin ku malbat çawatin ruxandin malbata çawaje dertxin ya jî demografiye çawa diguherin em wana dibinin ama yani ew dezgah ku vî bêjin mirov parêziyê ku vî reqemî daye çi qasa zêde çi qasa kêm jî ew jî tiştekî din e lê bi giştî dewleta Tirkiye di dagirtina Efrînê û Serêkanî û Debêsiyê Wandera da hedefek wî heye ku hedefa wî jî Kurdin û dixwaze demografiya wê xirab ke li wê bibe xweyê mafekî û wê derê jî bixe sînorê ku ji Ereb û ji Tirkmen û ji Ezerî û ji nizanim hemî kesên ku di dinyayê de anha ew grûpên ku anha li wê terorîzmê kin dixwaze wana li wê bicî bike demografiyê biguhere elbette ji bo ku wî xelqî ji wê bide derxistin dibê hinekî jî wana nerhet bike ku ji wê derbixe êca duî duan ew kada zarû jî têne kuştin kal û pîr jî têne kuştin têne îşkence kirin her ro em dibînin ku êko ragihandinê dişopîne dibîne ku li Efrînê heta darê wan heta zeviyê wan heta malê wan heta nizam hemî tişta li gor xwe kar tînin dinya jî ji vê nerhet nîne heta niha kesek jî dengê xwe bilind nekirin ne Rûsya ne Amerîka ne jî dewletên din belkî wek dibêjin stêrkê çavên bê stêrkê belkî wisa bêjin jî lê ew nîne em jî dibînin û dişopînin ku gel li wê nerhete bi taybet Kurd û zarok jî dimirin ji birçîna dimirin ji sermayê dimirin ji terorê dimirin hejmara wan dikare zaroka pêncî be heştê de sed be lê divê em bi giştî eger nizanim em ê bêne wî ya lê nizanim bi giştî ez ê li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê hinek tişta bêjim şer e ev şer ji Tu dikarî bêje ji ber ku mijara me Rojavayê Kurdistanê evê û em şer ji 2011 dest pê kiriye heta niha didome û ev şer heta niha nesekiniye car ew kî atmosfera bilind biye car kêm biye lê eva heye û li nav bi taybetî li nav axa Kurdistanê ya ji Rojavayê Kurdistanê ev şer bi awakî zelalî bi awakî ew nerawestiye û hêjî didome yani me hêja behsa ew bûyera ew kê teqsîmê kir ku serok wezîrê navxwayê Tirkiye li Idlibê li wê ye yani Idlib di jaliyê Tirkiye ve nehatiye dagirtin lê ew xwe li wê ne yani di nav wan da nav dagirkerên Kurda da hemahengiyekî heye bi hevra didin distînin û proje jî bi hevra dimeşînin li Sûriye bi giştî û li Rojavayê Kurdistanê me got şer heta niha didome û ew dike jî berdewam e jî
دويدا دناف شاردا خلق نهاية دي نكرة زوية خباجو خلق نكرة مالا قدا بمينة خلق بترسة جالية جروبين كو جالية تركيا با تينا خوي كرن خلق نكرة دنجي خدرخة جالية جروبين كو روسيا ودولة خوا تشكريا وانتكا وانا دش اوكا ديسا خلق الترور هي لسر خلق باواكي نرحتي هي ولعالية دنيجي لعالية قاموشلو وهرمين كو دناف بندست ريفابرياس خسر دايا لويج عين تشتهي قد او كي فرقه كي تنا جوي انها هر روج نظام صد دو صد ست كاز جو تخوز بربا جتشد ربا السروي دما تي معني كل السروي باندورا السروي اشكنجايا السروي ايشو ازار هي كنت خوازه جوي بربا نكره لوي بيجي برشيه تعزيه صار سرماي سرما هات قد تشبكن يعني بقيشتي لسر روجافاي كردستان الشرعيه دفان دمي هاي الداويه دا ديسا ليستكي كي دولة تركيا وروسيا ودولة سوريا وهروها هاي امريكا جي هي تحريش الشام جناب ادلب دركت كو حمي هم دولة تركيا هم جي ادنا حمي وي جروبي وتروريست بالناسات كن جوها شو عفرينه هنا كي درا نظام ديزاين داوي او جي بتاخوزا تركيا كو تركيا قد دنجي فاش جرا نكر شو ديزاين داوي دري وهنا كي جروبين كو ادي سري خو الهمبر تركيا رات كرن كنا راضي بون وانا جي جار دنجي وان دانا برين ونها تركيا هيدي تخوزا هيا تحريش الشام كو سوز دابور روسا وانا بيتشك بكا وانا جوي دربخه بي اوا هيدي الرياوي تشيك كو بينا بخا ناب هرمي كود بندستي ويدايه اجا اگر بالهاف بكم بقيشتي قبول بكم تي اوجي وصاب تركيا وسوريا نا هاف دبينن بهفرا او كي تشي بكن دكارم بكن امينها او كنينه لبرجونديه دولتها اگر حساب بالسر كردا او بكن اگر حساب ببا بقيشتي او باواكل شخرا او كيك ببينه لدفردا دولة دنيا وك روسيا وامريكا ودنمارك والمانيا دولة كوج درفدا وان او كن حتى او نبيجن لوي بن الجنوري جوينا حشتان ها تشيبو جيبو دستوري حتى نها يك بينغا كي نكارين باويجن او جي سبب ويجي نكو كسن يازي رخصتن عالين دناف سوريا داناي او هرما كرد او كي دانا روجافاي كردستان دانا او جي ديسا دولتن كل وي انها وي بريفت بن او انا رينادا او انا الهاف ناكن يعني روجا الهاف بكن او دستور جي تشبن زان تشي تشبه جاليه دنوا لروجافاي كردستان ريفبريا خسر كو و ياجي كرد وكرد نكارن الهاف بكن بروبلم اوا نكارن الهاف بكن جبويجي تشينا بيوي نكارن لو اداره كيجي باشتر داينن وروجي انا كسا خست كونغرا خوبكا بلكي مجاركي ماجي اوا امدوي دا بعصاوي بكن ل دياره كل وين نكارن تشتكي كن ديفيجن اداره خسر هي لدنهري معاشي معموري وان شام دده همي كارمن وان ناني وان حتى الشامي دفرني وان دا تشيكرن همي او دده ودفيجن ام لد الشامينا ولد الشامين زانم تشتكن فري خوش امريكا دسينن مصرفه معمورو او كاجي شام دوان وهيجي خلق برشيه تعزيه ونزانم تشي اللي يدري يعني بالراستي بقيشتي كو افاد ده 16 ساله يعني 12 ساله لوي خلق دبن باندوركي نخواشتا دجي و ماما بيجا نيوي كرداجي جوي نيوي زيداترجي كوچي دربا كرنا لدربا جي جيانوان لايكو كامبين درو دورانا لواندا جيانوان قد بهر هاويد بن اري شيدانا بله تحمي اوايد بن اري شيدانا ولا اوروبا جي ديسا ام جيانوان دبينو كچاوكي بريفاتچ
هر الدولات داتين سروان إلا مي وبشين باش وبشين بله مخابن إجا أي درجة أنها حتى أم بيجن حتى الدولتين كل وينه وك أمريكا وروسيا ونظام هذنا حتى لهم نكن لوي شر رانا واسطة بله gelek spas برز میرزا عکار ام هدیش کردستانی ورن اروپا لسر مجارا روجهلاتا کردستانی سباوی برفرهی او جویک مجارا به سر هلدانا لروجهلات کردستانی راپرینا روجهلات کردستانی دبه شخواه هرو مجاري منه امورن سويدي مجرمه سويدي دناوي هفته برلمانتويا سويدي قانون اساسيه خود گوهرتنکر قانون لدجي تروري بجراند وك جهر كسي تيزانين گوهرتنا قانون جبو ممنون کرنا تركيا كوريا قبول كرنا سويديا اندمتيا ناتوية بلوكا نكا برسامن جوا هون درخستنا قانونك بفي رنجي تشاوا دبينن وهروها ستريسا سويدي كروجك زوتر ببا اندامي ناتوية هون دجيدا دبينن يا جون تشاوا دبينن هر بيگو من است خوازم بكك مهدي دست بي بكم که هم كرد سويدي و هم جي روجوا سويدي باشت شوبينه كك مهدي بله سپاس براستی تگو تجیگو جبو اندامتیا ناتو ترکیه خانی دیاره بله لی ازوار باور ناکم براستی اره او اپراسیون کی دیویژن آلگی لترکیه دیویژن واردکن کو یعنی اخوازن ترکیه قبول کرنه وار کرنه لی روزا تجی زانی کی لسوید گروبین چته هنکو تجابونا محله تجابونا براني بنا بنابر عند تجابونا روشتنا كو هفدو ناكو جن اف چند ساله يعني 3-4 ساله جبو في قانوني آمدکاری دهات کرن نقاش دهاتن کرن کو قانون کی ور چه کو دسته پلیس ده ارگومان هبن کو قربن لدجی وانا اپراسیون اپیک بینن زانی لسويدي مر نكاره تلفونا گوداری بکر نکاره ور هم هر ده قانوني وانجل كي نرمن لهمبر شدتي يا جي يعني اجا بشتي دركتنا هولي يا داعشه كو تايبتي ولات روجافا جبو تدبير بگرن سويد شي خواست تدبير بگره به ماده ترور جي لزه دکرن يعني از باور ناكم كو او رخصترن كو سيفيلن ان لدجي تندوتينا او كن لهمبر وان تشكي ورا مثلا فكاكيد بيجن يعني وي قد خبكن الاين وان نهلن لسويد ورن هلدان ام قش حمو سويد باش تزانكو يرو او بارتيا تشاب قارن لوي بارلمانتو كان دوبين الاين فكاكيد در خدود بلد بكن يعني بتشك فر زحمته اللي البت وي هناك زحمتيا جري خصنا ورا درخن لي از خاصم كان اللي بربيجن اف قانون نت جبوكو تركيا افا تركيا بين جبويبو يعني جبو او تشتينكو بو بروبلم خوينا بخويج يعني كل سويدي دي بوج فاندني ريبر وان بغرن قانون ان فيا درخستنا ولسري تيروري زدكرنا جبلاكو وند زانن ده هدف داعش ده سويد جاي لفرجي اوبرس كريار هاتن تشكرن كلكس جاري خوش دستا لفرجي لسويدجي يعني جبوي تشتيه بشتي سري صالي وتكفجياني قانون كيف مهدي قريت واد بيجي كو هم جبو بروبلم نافخوي وجبو تشتين كهنه وجبو قانون وان نرمن لهمبر يعني ياجي بهتر ديمقراطيكن لهمبر بوير ترور وتشتيوها لهمو اوروبا ودنيا وتركيا وكردستان جي بهتر يعني بهتر دبيجن كو سويدي اف قانون بجراند جبو زختين تركيا جبو ناتو يعني بهتر لسربيتي سكناندن بقى نافخويا سويدي بجرينادن كل وانجي الحسابي وانجي تيكو هناك بهارين مديا سويد من يعني البت او قسم التروري كارم بيا بجري بدل لي
يعني ام پر باش دزان کو ji bo çeteyên gruban ve kanunê hatiye derxistin lê ez dibînim ku yani medya Kurda jî ji a Türka digirin ku li ser daxwaza Tirkiye kanûna guher dibêjin mesela. Erêweya dikare mesela medya hinekî tesîrê dikin. Belê. Dedim jarê de. Dem berî ku Swêd serî li endametiya NATOyê bide jî ev di mijarê de bû. Dixwestin tişkî werbiguherin. Îja bi vê ewkê bi pêvajoya NATOyê ve hinek bilez kirin. Ji bela ku dixwestin zû bi zû bibin endamê NATOyê. Birastî ji bo çi dixwazin ew xwe zû bibin endamê NATOyê nizanim belkî pirsgirêkeke teknîkî ve an jî yani kanunên NATOyê çawa ne ez bi xwe nizanim ji bela ku hîn pêkê de digotin Derya Serê Salê dibe hemû welat vana bipejirînin 6 meha de yani qesta wan ew bû. Nizam herî dawî belkî Macaristan jî qebûl kiribe tenê Tirkiye mabe. Herî dawî her du welat mabûn Macaristan û Tirkiye em dizanin ji bo çi qebûl nedikir lê Macaristan çima qebûl nedikir ew jî ji bela ku ji alî Yekîtiya Ewropayê hatibû dûrxistininkî dûr dixistin belkî ji bo wî bû nizanim çima. Erê yani ez dixwazim bêjim ku tenê bira zanibin ku ne ev kanûn ne li gor daxwaza Tirkiyeyê ye. Ya cevabım bir tiştê hebû yani. Belê. Di Mîro di hevpeyvînekê de Radya Swêdê li gel birêz welat nehrî kiribûn yek ew jî serokê ji Fînlandiya serokê Federasyona Fînlandiyayê her wiha di Diya Kurdê de jî sekreterê Diya Kurdê ye. Wî di hevpeyvînekê Radya Swêdê de gotibû ku Fînlandiya li gor Swêdê hinekî siviktir xwe ji Tirkî xelas kir di pirsa di şertê Tirkiye pirsa NATOyê de her wiha digot ku Swêd qebûlkirina Swêdê a hin şertê Tirkî rê bêhtir ji Tirkî vedike ku şertên din jî deyne ser wan. Kek Mîrza til ser vê mijarê çi dibêje vê stresa Swêdê em bêjin û ku têkevin NATOyê û her wiha ev şert û mercên Tirkiye û medya Tirkî ku dibêje em van welata tehdîd dikin Swêd û Fînlandiya û em şerta datînin ber wan û ew jî qebûl dikin ya jî şewa xwenî ku di medya xwe de dikin. Til ser vê mijarê bi giştî çi dibêje? Belê. Pêşî ez dixwazim bêjim Swêd zû da dixwaze yani ne ku îsal ew biye zû da dixwast ku bikeve nav NATOyê lê xelkên Swêdê wî qebûl nedkirin. Ji bo wî jî nedkarî ku bikeve navê ji ber ku xelk qebûl nedkir lê derfeta ku şerê Ukraynayê derket derfet da ku xelkê xwe îkna bike ku li dij dernê Swêd jî bûyî away çû serî li wê da ji bo wî jî niha ditirse ku car din rewş aram bibe û xelk jî helwesta xwe biguhere ji bo wî dixwaze lez dike ku bikeve nav NATOyê. Elbet NATO jî dixwest ku Amerîka jî dixwest ku Swêd bikeve nav NATOyê û Fînland jî der û dorên din jî lê çawa min got xelk nedixweste ji bo jî nekarîn mîna ku çawa niha li Ewropa dixwazin hemî welatên Ewropa perê xwe bixin Euro Danîmarka nizan Swêd nizan kir perê xwe xelk naxwaze nake nikare bike. Mesela Swêd û NATO jî ew e niha derfet derketiye ku dixwaze bibe endamê NATOyê. Çima di nav protokola wan û Tirkî de tiştê ku niha li medyayê Tirkî de tê axaftin tu tiştekî wisa tune ye. Wek Kek Mehdî jî got tu tiştekî wisa tune ye xelk medyayê Tirkî dixwaze li gor siyaseta xwe navxweyî hikûmet û medyayê wî dixwazin via manipüle bikin dixwazin via derxin pêşiya xelkê ku bêjin binê re em dixwastin mêrxwazin em dixwazin wisa bikin yani rastiyekî ewkê wan da tiştê wan da tune ye Swêd wek Mehdî jî got dixwaze qanûnê xwe hinekî biguhere li hem li hember wan penaber û grûpên ku niha bûne çete û dixwazin tişta xirab bikin û hinekî jî bêjin demokrasî li wan zêde hat
تخازن ويجي هنا كي كان بكن يعني ما مركز نماد ماشي او ديمقراطيه نماد ماشي ديمقراطيه تخازن هنا كي اباوي فيزاوي كان بكن برا ادوسان نهر كا دلوب ورا تخازن وي بكن جيبو ويجي او ببن يعني وقت كل او يعني ناتو دكاربو تركيا او بكيكو بخبيجه بيجا ام دناتو دا غربا اوروبا تشكل فنلندا او كي جيت خنا نافي السويد جيت خنا نافي تكربو ساجي بكرا جبو جيت سينورا كي جبو كو السويد ببا عندهم الناتو تنايا تركيا جي شخرا او كا او سري صالجي دي بريار بيجرن دي السويد جي وفنلندا كمنا ناتو از صبا وردكم اجا مديا تركيا خلقت خابينا ياجي خلقت بعواكي دن انفورماتيو تشتكي دن بله هر سوید لگور برجواندی خو قانونی خو دگهر و چهدک و دپاجرینم اتخازم تشتاق دنجي بيجم يعني اگر ام ديروكا سويد وتركيا بيونديوان ببينن روجا مثلا بيجي اهالاكي لتركيا دركت اهالاكي منظم بود دولت دروا تشيبكن سويد جي تشوا كل وقت كو سويد ند دولت تركيا تزوست كنا دان تخص مثلا كردي در خبيش مثلا كردي در خص دبيش كو تركيا نرحت ك بكار بقى اهاله بكره افتشتانا جي دبي مروسا هنا كيجي بفكر هلبت بله جالك سباز ام هديه ديتين دويا برنامج خو مورن سر مجرى خويا كاك مهدي يا شهيه فوتبول يا جيهان دس بيدك وكون بله لما تخص انا بعصر رجلات كردستان يجيب اگر وقت ما هبه اگر نام دوام بله ما وقت مجار ايرو دانانيش بركو سبا د بانوراما روج چارپله د سبا یک مجارای تو بخوازی تکاری يعني بريم در باسی لا ما دام روجه درخستی تمام بركو دم ترناكي و گوت که روجلات کردستان هر روز د روجاوا مدیه در روجاوا برنامه چارپله پانوراما چارپله دیه هر روز سبا دیسا د یک مجارای لوما بله ام ورن سر شاهیا فوتبال یا جهانی برز مدی چرگنش خود برنامه فوتبالت برای ودبه و یک مجاراتی بنگهینه ویا کوپا جهانی یا 2022 دست پیدا که و لسر معزوبانیه قطاره پر تشت هات گوتن پرانیج سر گندلی هات راوستاندن جبر گرما هاوین یا قطار جره کم و کوپا جهانی ده هاوین ده تکرن و جره کم اجیر ولاتک وها بچوک تی آماده کرن و گرم یا گران کو گرمه تو چی دی بیجی و تو آلیه خوی ام بیجن آلیه سپورتیف تو چاواله دنره و هر وها مدی ساشته بپرسن و کی کوپای به مالا خوجی لی دکار دور شروع بکده بله براستی کسی وک من و ایدن کی فوتبال حز دکم جبوان شاهیه که 4 سال جار کی دل دارخستم یا ارگانیزاسیون هری مزین یا سپوریه کوپا جهانی یا فوتبالیه نزدیکی مهک دوام دکه مهکی و همه هر شب تلویزیون هر ولاتی ده ته تخمین کرد که 4 میلیارد از زیادتر انسان و هر رو ل فوتبال تماشا بکن سترکن فوتبال گشت و ارگانیزاسیون ده هنه لو ماجیش بو حسکرین فوتبال شاهیه که مزنه به جاری سال 2022 لقطاره ولاتك پر بچوکه لورته چکرین گل لک رخنه هاتن کرن کو اولات چا کار چک شکی درکتی هوله اوجی پره پره هر چتی دکه یعنی قطار به پره خو و ارگانیزاسیون کری هات را گاندم کو رشوت دایه گندلی بونه جبلاوی سروک فیفا استفاکر سروک وفای به هف کتن لی پر اشکره کو اف کوپا به پره هات کری و لخطار چکر و گل کس رخنه دکن هیچی کسی ما پاراست مراوان دبن لبی ولی
ما في مروان ما في جلان ما في نافنتوي زي قطنا نتشما لفرشت كم برانتشن برا حال دكه بر أوكابرة أف شاهي لفرشت با لقطار يعني برا بري هر تشتيته أري وسا فوتبول جدا بله اف كوبا جهان جارع اول الرجلات نافين تشد با لقطار تشد با يعني عادة هر هافين تشد با دما سيزون فوتبول لبر كليماتا قطاركو بجاري قالوا والساعة فوتبول شاب وبروانة يا دين سروان ربري الاستقبانا بريوان برنا وقرا حال بكن أري برا بربن وهنك جيبكن وصحيح دو من رابورك دو بي بي سي دخوان بريار سالا 2012 هداين كو القطار جيبه جوي جاري حيانها أنا زمان ناي نلبر استمنا نفوس قطار تشوس النيفيو زيادة غريب إيه كار دكن حش ستادن أرناين مزن شكرنا كم مودرن حتى نا جبو وان تأسيسا وجبو آمدكاريا جبو أوكا تخنكرنكو 6 مليار دولار زيادة قطر مصرف كريه كريه يعني از قبر مرات كم بشتي اورغانيزاسيوني اف ستاد ويتشبن ويكم وكيدن از بر مرات كم كو فان ستاد ويتجابن عن نبج بالكو نفوسا قطر عندك ما يقول نفوسا قطر عندك تشتين عجيب هنا بريا 3 سال و 4 سال بول قطر اورگانیزاسیون هری مزن یا اتلتیزم آباز دادن چه بو شامپیوناتی جهانی یا اتلتیزم وان استادا یک لچه بو نیوی استاد بالا بو همو کارکرین کل قطر کارت کن پرانیا وان آنی بون لور بجی کربون کجبو تربی تجربن لمخابن دیسا جی تجربون ایجا ایروجی باست کن دبیجن herkes rahatlıkla köye vasıtada güç bağla minin bahsa aligirin kiri dikin dibejin Katar çiyel Pakistan'ı Bangladeş'e jükü aligira kiriye mesela bejin hazar habi kiriye gotiye hune bin aligire Brezilya edin Arjantin ya jawab televizyonda redan brasti seri $10 danavan hune mehki liver her maça ve belaş tekhin maça hune lur هي بكن آلي جر بكن يعني جسري حياة في كندليد وكذا هي إجا من أكيد مشاكل لوان آلي جرا مشاكل دناف آلي جرا ده أم بيج مثلا إيه لاتين أمريكيا ده واقع لجانك مثلا هي جن زلام جش دانس بعد كن أو كن دناف وانا ده كأكد جن تلبون يعني أوقات أبو يعني وكيد والله وبالكيش بله وكيدن دبي پردانه آلیگرین انگلیزه کود دبان ماچا ده د مدیا سوسیال ده در حق قطاری ده تشتیم باش بنفسینن اک بکن اما بنرم براسی و سرپیس پرچه بنده به کوپا جهانی ده اره کوپا دست بید که سبب ماچا قطر اکواتوری دست بید که و نه کی باجو سبب واره شو ازو علی فکری شکشی اما روژه یاشار عبدالسلام بحثا به ارگانیزاسیون بکن فوتبال حسکریان به شاهی کی براست بله بله کاک میرزا تو لسروی مجاری به کردی چید بجام هاتن داویا برنامه فا بله کاک میرزا ادراک هری پرشانسیویه ام سوید به تورنوای دتونه کسی که ام نظامی کی بگرن لدانماركا هي بشكريا جيراني خو بكن دانماركا بكن اما جي بشكريا دانماركا بكن بله هي قصه ناولاتين اسكندنافيا ده هي بشكريا عبد اري بيغمان هر چند دجمناتيها باجي او جي هي بري قال الشريعه فكرنا جبر كو زعم نزيكي بونه ماجي بونه دو بشكريا هفدو جي دكن بشكريا هفدو جي دكن تنافنتوي ده بشكريا روزا خان امم بخاج علي سبوري وزده او كمتنا بله يعني زانياريه متنا هما بيجا ببراني قداري جناكم ببراني قداري جناكم البد الدنيا دا
طرفدار سپور ضعفن وقت مهدی جی گو دی 4 میلیون کس میلیون کس دی گداری بکن اما از بجن سپور جی ادی بوی آوای کتیه ناو اوکی کی تجارته کتیه ناو اوکی کی تجارته قطر به 2 میلیون و نیو نفوس آخوا او قصا پرا رازان دیه البته دی بکار به بری و جیبت دولمنده هرگاه دی سپور دا يعني سبورا كو ام خلق دفكره ببرا وب جندلي وبتشت انها ممكنينه هما د كلوبن هاب تشوكتا جبو خلب ب برپرسيوان دنيا پردن شر هفتكن جبو كو تدا كاري خابكن اوا جيوسانه اجاز چقاسا بيجن پردانه ندانه جندلي هيتنه فجبو نكارم تشتك بيجم لأز هفيد كم كو خلق بي شخرا حوا خوابينا خلق بي شخرا قداري كهنا كي دشارج با وشخرا كي باشي دركبه سپاس والله کوپا جهان سپاس کک میرزا کوپا جهان راستی فستیواله يعني از بخوجي زيادة فوتبول ناشو بينم يعني بس کوپا جهان يا أوروبا براستيك فستيفالية يعني تماشا كرناوي و لستكاوي وتشتيوي يعني بس أفغاندليا كدبنو وانا تشكيدنا بلي أنا عايز التماشا دكم لنا وقصة هنا كيجي دشارجة خلق دشارج وخلق رال جاني من على فكرة الشيخ تماشا بكن منك إذا تماشا بكن تماشا مادي على فكرتكم اره ام بخیره وان هنه کی براستی از هرگاه دورجی دما سلاوه دکم از هر دنویسین از بیجین فوتبال بکردی خوشه یعنی جبو من تایبت وقتی از گهدار دکم نفوس ما 45 مليون نفوس ما 45 مليون اللي جنيفيزي دا تجي فوتبول حستكن يعني هم جبوان جيت تشتكي بك تشارب المديا بله دكن كاك مهدي وكاك علي فكري الشيخ تخسير ناكن ولا هما هر حفته فوتبول بكردي دنرخين يعني مخواست از بيجم خوش او بكردي جي ام الفوتبول ونرخاندنا فوتبول قدار دكن ام سپاس بو هردیا ام دیمن دیاربکر جی آنیه سر ببینن سر اکرانه اوی هفته های داویه كيجان فوتبولي او برنامج بله مگو بلکه تجربه به برنامه بيجي هزینه کی برنامه بيجي دبیا نهالوه بیا کو چا به هفرا گوونت گرن يعني یا جلو برگ کردی یا جلو برگ بله كتودي مساج قرت وسبه herhalde ام تماشا بكند چارپل مدیاده بله ام هدی هاتن داویا برنامه خو از سپاسیا و هر دیادی که مش بو نرخاندنا و بشتاریا و ام گلک جران مجاری روجوی مجاری برنامه خو پانوراما چارپل ام ج مالپرا روپلانو تینن که گلک ج هفکارین مالپرا روپلانو هفکارین چارپل مدیانن که بخوا روپلی بری و دبن خوازن برنامه خو پانوراما چارپلی ام هناك سرنويسين روجافي بقدينن وبورابار بكن وهاجر هون نافاروكا فان سرنويسا مراغ دكن هون دكارن هرن روبل مالبرا روبلانو نقطة.com هون لور نافاروكا فان سرنويسا بخوينن اگه داريش بو تماشاوانين چارپل مديا بله هناك سرنويس اون پاک سرساغی جگل خواه یه سلیمانی را دخوازن سلیمانی جمارا کشتیان گهیشت 15 کسان الامریکا سروکاتیا جواتا نونران چاواتی هلبجارتن کوماری خوازان الامریکای لهمبر مشاخبارانا سپاها پاسداران برتک نشاندان روجوای کردستانی جسالا 2018 و 51 زاروک ده ایریشین ترکیه ده جان خواج دستانه. ده دوزا مالباتا ده دو غلاری ده بریار
حفت جاران جزای گرتنا حتا و حتای ج محمد آلتون هات برین لمحمد آلتون هات برین نتوین یک بویج بو ونداهی سوریه سازیه که ناف دولتی آوادکه لسلیمانیه تقینک چه بو مری و بریندار هنه باليوزا أمريكاي أموكا هفبشكا راستقين بشتفانية حكومة هرما كردستاني دكن كوميسيوني رابورا راكرنا برلمانتاريا سمرا güzel قبول كر گمانبارا تقين استنبولي جي إدلبي درباسي تركيا بويا دي خۆپێشاندانên di rojên borî de li Rojhilatê Kurdistanê hejmara şehîdan gihîşte 12 kesan. Li bajarê Bokanê 4 kes di xwepêşandanan de hatin kuştin. Li Amerîkayê komariyan piraniya civata nûneran bi dest xistin. Elham Elbeşîr bi Kurdî û Tirkî nizane, îfada xwe bi Erebî daye. هجمرا نو یا کوارا تماشای درکتیه پاک حوال ما دامزرانر پاکی خطیب یا پشتران لدیریکی هات وشارتن لستنبولی به برهمین هنری چند و جیانا کردان تین نیشاندان پیاما هفپار آجوانین کرد و ترک لورمیه درکت بله پیاما هفپار آجوانین کرد و ترک لورمیه در حق مشکبارانا سپاها پاسداران جبو سرپارتیین کردی و یادن لدانمارکای دیجی رژیم ایرانی خۆپێشاندان بردوام دکن بله اف هنک سرنویس جه مالپرا روزنامه روپلا نو که وکما گوت ام گلک سرنویسین خواه مجاره خواه جه روپلا نو دگرن وره پار و دکن بمیوانین خواه دنرخینن بله تماشاونن هجا مگو جه سرما ستوکولمه سلاوین گرم جبوه ام دیسا سلاوین گرم جبوه دشینن هروها سپاسیاوه دکن جبو کولمه تماشاکر بله کک میرزا یا ناو مالپرا روپلا نو ده باشا زازاکی جی هیا که پیل سر بکن تکارنوی جی ببینن یعنی کردی آددیا ایرو همان لگلک باجارن اوروپا جبو روجهلات کردستانه خو پیشاندان هیا جبر و ام تخوازن که گل ما بشتاری وان پیشان داره ببن و لدانمارکا جهر ایرو دیسانا پشتی وی برنامه از بچموه بچموه خو پیشاندانه و ایواره جی دیسا تشتکی دنه اما بچنوه جی بگشتی لأوروپا ایرو لحمه اما بیجن ناوندن پایتختن اوروپا خو پیشاندان هیا ام تخوازن گلمه بشتار و بجله کردی و آلا کردستانی بله اج تخوازم لزیده بکم ام لسویدینه ازو ککمدی لسویده جی هما بیجه بکیمانی هفته جارک دو جار خو پیشاندن هیه اجتماع شوانا کردین سویدش خو تایبت کردین سویده تماشاوانا جی دخواست بکن که مدیا کردی بشوپینن آگاهداری ده درباره خو پیشاندانین لأوروپای دبن روزانه ده روپلین روزنامه مدیا کردی ده درد کردن وک کک میرزا جی گوت ام به آلا کردی بجلین کردی بشداری میتینگان خو پیشاندانا ببن وک مدست بکا برنامه جی گوت مجارا راپرینا روجلات کردستانه هر روز مجارین منه و ام دشوپینن و ام پشگیریه دکن و به گله خوی روجلات کردستانی رانم بله گوتنیونی داوی برز مهدی چلگن و برز مرزا کار ام سپاسیاو دکن دیسا دوباره سپاس روزا ایرو سرنویسن روپلا نو آنین اکرانه بله روزن پشت بلکی هنک تشتین نوجی مبینن وقت هر هفته روجا باکور کردستانه الور محلي تشد من وان تشتاجي امي هول بدن كوبين اكراني سباج بو خباطه يرو تمكر ميوان سپاس بو کک میرزاج بله اجی سپاسی وقتیم سپاسی چارپل مدیات کم که ایرو مکاری ایرو بوچینه خال سر مجارم بینن روژه
هیوید کم که هون سرکفتی بن و سپاس جبو بینرین چارپل مدیه که حتی نها گداریه متن که هر روز گداریت کن اجد ویژن چارپل دور نکوین دنگ بیدنگ آیا خاطره و gelek spas ji bo we her duya û spas ji bo teknîkerê me spas ji bo temaşevanên me wek me got ji me dûr nekevin li me temaşe bikin em ji bo we li virin ji bo xizmetê ji we re bikin em bi hev re xurtin ji me xut nebin spas dubare spas ji bo we hemiya û ez bêjim roj baş Kurdistan.